Mikrokredit компаниялар алған эми өзүңүздөр. Азыр мамлекет мына чечип, азыр 12%тик жана орус кыргыз фондусунан кредит берилген да. Айыл чарбага. Анан койдум мына бул приказ чыкты, 16-жылы чыкты. Siz to'g'ri emas aytib o'tasiz, tushunib to'g'ri, informatsiyani to'g'ri. To'g'ri, o'zim bilgan emenni aytib o'taman, албай калган акчаларды айтып атасыздар. Анан мына 16-жылы приказ чыккан. Ошондо Сакаория алынган нарында 20 жылга чейин токтотулган жер. Жок, ошол. Бүткү нарындар осал чапты деген сөзгө чейин барат. Андан кийин соттонду мына. Болуптур, иштегендер эптеп акчасын немесинен кармап калып аны эме кылып атат. Бул айылдыктар жерлерге 888 сомдук иш башына кантип келет. Же иштебесе, же картошкасы 5 сом болсо, анан эмне кылып жашап суук болбосо, анан свет болсо 2 сом 16 тыйын болсо, а коммерческий жөнүндө сөз жок. Аны бизде кичинекей тамак ачып алып, эпте ошо менен жашабыз. Азыр элүү сайыздын убагында текшерилген. Сакаория деген аябай укмуштай текшерилип туруп, анан нарынга жашоого мүмкүн эмес экен деп элди ошончо кармап турат. Болбосо азыр нарындын жашоосунда Жооп беребейсиз. Аны туура айтып атасыз. Мен айтып берейин. Бул маселе мындайда бедиктердин немеси менен жана эмгек кодексинин 333 беренесине өзгөртүү киргизилиптир. Чынында 2012-жылы бул жанагы кошумча надбавканы 50% алып салган. Бирок ошол 2012-жылдан бери иштелбей алып жүрбөйт деп бардым. Баягы Жымгалда прокуратура неме чыкпады, выявить этип, ошо июндан баштап токтоду. Туурабы? Июндан баштап. Ошондон баштап сиздер кайрылгансыңар. Мен улам кат жазып, мына чыныгын көтөрүп, муну жогорку кеңеште мына кечөөдө айттым. Бул маселе чечилип атат азыр. Бул маселе чечилип атат. Кымбаттады. Аты деген тетиге чоңдор, биздин мына бодуда Илибой эле киши телевизор көрөт да, Илибойдун үйүндө телевизор бар, туура. Ошо телевизордун аралыгында прогноз кылып койсо болот да, баардык плюс. Болгону нарында гана минус болот да, суук. Ана Сакаорияны ушакта алса, свет болсо мына 2 сом 16 тыйын болсо, же жумуш болбосо, көчөдө таксовать эт 10 сомдон эптеп бокат кылбасак, баштай страхование десе, налог десе, тиги бу десе, каягына жетчүбүз, патент десе, биз деген алар жылуу контордо турат, биз эшеп көчөдө ар кимди бутун тазалапчы. 10 сомдон алыпчы, кичине уялбайбы? Анан деген келип алып мына, могу биздин аялдарды карагылачы, байыркы келген атпаса келген министрдин немеси карачы, суп-суру болуп турат. Bizde ayalдар karası kapkara olup bitti уже. Bizde ayalдар da günün suğa taşlarız gelir. Günün derge. Baldar degen orça bu soğuk deyip motular. Darın diye balisan kımbat çatayın desen. Milisan kımbat kamalsan. Kayakta vuruz. Bu da işte yedi kalaş gerekten bir de bedeseli apar öyle. Kama öyle ana korkut öyle. Cana karavalta kesim o dirgeçi. Hadi kimi kene televizyonda çıkıp duruyor el için. Joel'de çıkmağa paketken oşo bilet paket elde. Anta barısı narın baksın oşo karavalta. 5 katı biri ne gerek var? Kalısta erekte tarağıla dep. Moça yedi moça da. Yoldaş köyler sistele moca dokras. Siz kergende bile. Buna buruk kanat kergende bile. Kim o güven attırdı. Oşta degen katıla çay. Oşta degen çık. Sigirge bir de moğusoçu. Gazdan beri, plitkasdan beri, satıp beri, aktasdan beri veriyor da. Biz kim? Ne veriyor da Türkmen? Türkmen almadı bizde. Ne gelecek? Ne veriyor da? Yoldaş köyler. Emne kal, Osman emnisi. Yarında degen buna bali sana için insanlı oda o. Kim için insanlı oda? Oşta 5 sanlı oda. Yakın elim ne? Boş değil bu kadar.
Arada kara işte, kara vakıla vapşı. Yesin bu hocaga tek yok etme. Kara vakıdan kılap geç gerek. Günde ministri o Tungay Vul degen akşam fikirde sorduğum için 22 milyar dik tutuyor. Bitti. Gelsin gayra. Anlayacakların tepkide kurtulacak hastalığı fatura kaçar. Bu mesele tepkigi 2012 yıldan başlap götürüldü. Bирок токтоп калыптыр. Жана бийик доо жашап, татаал жерде жашаган шарттарга кепилдик жана компенсация боюнча. Анан азыр жана бул ошо кездеги миграция жана жаштар министрлиги аркылуу көтөрүлдү. Анан муну азыр жаңы парламент келбедиби? Жаңы министерство келгенде кошулгандан кийин азыр эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул маселени көтөрүп чыкты. Мурунку мен айтып коюшум керек мына бугалы. Мурунку бийликте мына эч кимге айтпай тиге токтомду кабыл алып аткаргыла деп бизге жиберген жери жок. Биз ошон үчүн эл билсин, элде талкуу болсун деп туруп, муну мына интернет сайттарына жарыяланды. Баары тең обсуждение болуп атат. Мына мен ошондо мына министрге кирип, Кудай берген Базарбаевичке бул маселе боюнча сүйлөштүм. Мен айттым, жашоо шарт момдай болуп атат, келечекте жаштар эмне болот деп туруп. Мен айттым, ошон үчүн өзүңүз барыңыз, же болбосо орун басарыңызды жибериңиз деп, мына өткөндө 19-унда алып келип ушул жерге өткөрдүк. Элдин баарын айттык. Келгендер келип ошол жерден укту. Андан кийин мына тиге депутаттар дагы Демирге келип өткөрдү. Ат башта өттү. Бул боюнча биз маселелердин баарын ачык айкын көтөрдүк. Анан кийин баягы күнү мына премьер-министр келип, биринчи күнү бүт министерстволорду, ведомстволорду чогултуп, ошону жанагы социалдык өнүктүрүү эмгек министрин чогултуп, ошону угуп туруп, баарын тең министерстволорду угуп туруп, муну кайра жогорку кеңештен кайтарып алды. Бул маселе боюнча экинчи көтөрүлбөйт деди уже. Гарантия кандай? Гарантия бүттү. Айтып атпайсыз мына, угуп туруңуздарчы мында. Гарантия мына айтып 50% калат деди. Мына мага премьер-министр айтты. Айтып кой, 50 андай баарын тең жылдырды. Эч кандай жок. Муну негизги чыкканды айтып берейинчи. Жөн кире. Бул байке отурсаң. Бул проекттин чыккан себеби ошондой элдер чачты. Биздин айыл кирип калды, биздин айыл чыгып калды деп. Мына ошонун баарын такташ үчүн башталган экен. Бирок жанагы 50% боюнча мына вопрос чечилди. Бул боюнча эч кандай неме жок. Мына кечөө
Şınıva Akınç da geldi. SDP partiyası geldi. Tekevayev da geldi. Buna bize ait çoğunluk hemen bunday. Yok uksaysa yok hayke bunday. Diğer sizler gelince bildiğimler Oşanı bana görsettiniz. Oşanı bana hiç kadar bunday bir aytanca. Orundaki boldu. Yetince taşlı var pustoy oldu. Ezdim bağırına televizyona tarttı. Sana bu başlar ben söylüyorum. Ben buna burada televizyondan çıkıp lütfen aittim. Buna bomday oldu. Mesele çekildi de. Ben özüm gerek koca olsa demin geldim yaptım. Oşa yerden çekildi de. Bunlar tuğra düşüyorsunuz. Biz şöyle oturuyorken geliyoruz çok. Bunun var mı çekildi hükümetler. Ama aitılgan sizlerde sonuçlar vardı. Varım derdik. O sonuçlarda okul koşulları değişti kalıp çekildi. Sorular var da işte. Ben Karavaltan'ı bir yere koygun yerim yok. Bana özlüyorum. Demirlerim var. Türkiye'de uyuşturup. Ben anlaştırma yerim yok. Çok korktursan. Ana tur açsanız siz sana zamlısı bu da. Ben aytırtmayım. Ben özüme uyuşturma. Ben katma aytayım. Eğer ben o şurada Karavaltan'ı bilemedim uyuşturma desem hazır aytmaksınlar. Buna birlik kısım bunu atattı. Biz buna ben ayttım o şurada dedim. Hoca da ayttım. Biz de cön oturgan yerimiz çok. Biz de o şurada sizler dinliyor değil. Ciddi otavsiye edin buna. Hükümet ciddi otavsiye. Buna hükümet başta temirlerken var. Çeşitli meseleni. Dura buna bağırın çoğultup durup büt bağırın oturup çeşitli. Oldu kaltırış gerek deyip durup. Ağzırlandırmanın ne oldu? Ben yalnız öldürürüm başını Allah taksavat edip çıkmayın. Allah kararlarından mühürlesin. Balıklı kuvveti koyup. Sen başı oldu. Hayır. Cayda olacak. Cayda olacak. Yaşa çöpçük zaten. Tükürmesiyle ne lüksün? Şef biraz 78 kilo kilo paskalar. Aynen. Çok da kırılır. Ne çevirin çevir sana badarsın. Hadi bin çevir. Buna 500 olmaz. 500 olmaz. Nasıl ya? Artık türüldü bana. Yazsın. Ökmattın. Artık türüldü bana. Gerçekten bir bana. Hadi baş girip de markadan. İnteresine bak şey. Eski öyle var şunda şey. Geçen brende daha şun çıkmamız. Hem de bırak seni sürüyorum. Ben de şişlerim ya. Bırak. Geçen brende çen amcasını aldılar. Ne kakır ben ne lüksün. Ne lüksün. Birisini içtin. Ben ceprede çıkam. 28 lirada çıkam ne dedim. 22 lirada çıkam. Boşaldım. Bazı birisi gitleri aldı. Çötük akçasını almadan aldı. Karavanlardan çıkıp bir cüzü aldı. Hayır, işlemedi. Ne dedim. Arkadaş diyor. Yeter ben 40 lirada sayın olacak. Bir de şunu suluk da gel. Narının en içine oyuşmuyor. Mikrofona bir de ben de uçmaya gidiyorum.